Bah, sesuai nak ni, bah, sebab kau makan episode dengan jika dengan ini kita mengelak klip video peram dan thought job semua dengan รื่อง about had ដល់ចម្លែកដើម្បីយកមកចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទស្សនាជាបន្តបាទជាង clip video ទាំង5នេះក៏ដូចជារដងហើយខ្ញុំនឹងលើកយក clip video ទាំង5នេះដើម្បីយកមកចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទស្សនាបាទជាងសូមទស្សនា clip video ទាំង5នេះដោយការប្រើវិចារណញ្ញាណនិងទស្សនាដោយការប្រើការវិភាគរបស់គ្នាព្រោះថាអាចនឹងមាន clip video ខ្លះជាការពិតហើយក៏អាចមាន clip video ខ្លះទៀតពីក្រនដែលជាការប្រឌិតបាទជាងចង់ដឹងថា clip video ទាំង5នេះបាទមានរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍គួរព្រឺរោមប៉ុណ្ណាបាទទស្សនាជាមួយនឹងតោះ let's go អូខេបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលដល់ clip video top 1 តែម្ដងបាទអញ្ចឹង clip video top 1 នេះគឺជា clip video មួយដែលបាទមនុស្សមួយក្រុមក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបោះតង់បើអីចឹងណាបាទឬមកជ្រោះមកអីចឹងទៅបាទគឺស្រាប់តែពេលអំឡុងគាត់បោះហ្នឹងគឺគាត់គេងបានមួយយប់គឺព្រលឹមឡើងគាត់បានឃើញរឿងដ៏ចម្លែកមួយនឹងគៀនតង់គាត់នឹងតែម្ដងហើយយើងមើលទៅគឺសភាពដូចជាគួរខ្លាចមែនទេបាទកញ្ចក់ទាំងមុខទាំងមាត់ហីសម្លឹងមកគាត់គឺលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យគាត់ភ័យតក់ស្លុតតែម្ដងហើយនៅពេលគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងតង់ហើយខលហៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យមកមើលស្រាប់តែពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកដល់ហ្នឹងគឺអត់មានឃើញអីចម្លែកនៅជុំវិញតង់របស់គាត់ទេបាទហើយបន្តមកទៀតពួកគាត់ក៏នាំគ្នាបាទចាក់ចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលដល់ clip video top 2អញ្ចឹងសម្រាប់ clip video top 2 នេះបាទគឺជា clip video ដែលថតចូលវិញ្ញាណដ៏ចម្លែកមួយដែលយើងមើលទៅគឺវាស្ដាយមែនដូចជាព្រលឹងយ៉ាងណាអូនគឺដើរចូលនៅក្នុងផ្ទះមួយបាទតើវាជា clip video បាទពិតប្រាកដឬមួយក៏វាគ្រាន់តែជាការកាត់តប៉ុណ្ណេះអូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលដល់ clip video top 3 វិញម្ដងអញ្ចឹង clip video top 3 នេះក៏ជា clip video ដែលថតបានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយដូចគ្នាហើយគ្រាន់តែ clip video មួយគឺវាចម្លែកបន្តិចគឺស្អាតតែយើងឃើញថាពីដំបូងគឺគ្រាន់តែជាឆ្កែធម្មតាដើរតាមផ្លូវធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងមើល clip video replay ស្រាប់តែឆ្កែមួយក្បាលក៏ស្រាប់តែជាប្រែរូបរាងកាយទៅជាស្រីស្អាតម្នាក់ទៅវិញបាទOh my god Oh my god what is this តើវាអាចប្រែរូបរាងកាយយ៉ាងម៉េចបានទៅម្ដងនេះចឹងដូចដែលដំណើរតនេះថានៅវេលាម៉ោង 12 យប់បើសិនជាមានគេគោះទ្វារគឺហាមបើកបាទគឺហាមបើកតែម្ដងស្អាតដែរខ្លាចមានវិញ្ញាណមានបិសាចមានអីចឹងណាបាទអានេះជំនឿពីដើមមកបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលដល់ clip video top 4 clip video top 4 នេះគឺគឺជា clip video ដែលថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដូចគ្នាគាត់ clip video នេះចម្លែក What is that and it's just gone bro បាទ it's there and now it's not it's there and now it's not bro what is that bruh what is that what is that អញ្ចឹងគឺ clip video មួយនេះគឺថតនៅក្នុងបហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ brand មួយបាទអ្នកនរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយរឿងដែលចម្លែកនេះគឺគេហាក់បីដូចជាថតជាប់វិញ្ញាណដ៏ចម្លែកតែកំពុងតែនៅចិត្តប្រុសម្នាក់ដែលយើងមើលទៅគឺចម្លែកមែនទេបងប្អូនគួរព្រឺរោមតែម្ដងមកមើលហើយបាទយើងមើលទៅនេះត្រង់កន្លែងប្រុសម្នាក់គាត់កំពុងតែរើកៅអាវលោកៅមើលសពទៅជួបហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកបែបនោះ
và lấy chấp đam chỗ đó clip video top 4 và Okay, so my last video was trong coi vào video top 5 just 10 minute icon, but anyways, dương bro này cứ cột bàn vậy là cột bàn vừa ca chỉ chuyên sầm lòng nó không ở kia muối this was a little girl's room. hay chọn mới nó cứ This was ọt mình mình thì cái bàn tục ở kia mới nó chào ở dạ về du mà hỡi hay cột các bạn trô một chút trô mà ấy chứ nó phải đâu rồi hay không kê để quần gì mình cứ cột tư rồi mình chơi vào tư rồi mà cứ cột mới với hai chị không mấy nó ví dụ phải dựng 7 năm đi thì mà xi măng để cột bàn lại cái này tha cột bột ở rồi chứ đó This is where her bed was at, right here. có sập tại miền Nam trường cũng không mấy đã And I've been here and little kids laughing. I mean, I just thought it was coming from outside, but it's like a little, I thought something like this right here. hay xem mình cột vừa cá nó có cột lưu sầm lên sầm lại chụp thấy Towards that closet. And right here, this, mà nơi kiên cột like I said, nobody else has keys in here locked. hay cột các bạn bị chạy thả cái này cột vừa cá nó cứ ở miền Khmer hay có ở miền nhẹ na cái pi cột này cái cột vừa tại mình ai nhớ nè thì chọn để cột vừa có vì hình khúc này chứ cứ ở miền Khmer nào mà lên chích cột thì rồi và chứ thì cột có thoát clip video mới là mấy chạy thả người bị chơi rương đôi chùm lại mình đây rương này cột mình đặt man thả với ai cả lớn đó cứ cột prap ta cột phơi ca chỉ riêng đâu khai nữa không tin thì cứ gọi mình không bị thế hay sân nam trường còn không bị đào nó bị chỉ sân nam trường nó bỏ lại nè hay ở quay đây chồng lại bạn đào trường còn không bị đào cái đào từ hấy thông mà đã và sân chỉ còn không bị dẫn đào sân nam trường cứ đào từ hấy ai được miền đàn trường từ lọc màu bình vậy đấy còn mà đây đi cứ đàn trường đào từ hấy họ miền đàn trường cùng mình nó từ lọc màu bình thì mình đây ta đào từ tròn hấy có bắt xuống chân đầm nó mà oh my god ta bị chia rương trong lại như cóอย่างnào mà thì ở với đây chia sẻ đây cứ nếu không bà channelរបស់គាត់គឺអត់ដែរនិយាយពីរឿងខ្មោចរឿងអីទេបាទគឺគាត់ផុសជារឿងធម្មតាដូចជាទៅណាទៅណីអញ្ចឹងហើយក៏សឹកតែពេលដែលគាត់ជួបប្រទេសហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយទើបគាត់បាទចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលទស្សនាអញ្ចឹងទេអូខេបាទអញ្ចឹងគឺคลิปវីដេអូទាំង5នេះគឺចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានទស្សនាคลิปវីដេអូទាំង5នេះហើយតើអ្នកអង្គនេះយល់យ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់បាទការទស្សនាคลิปវីដេអូទាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយពីខ្ញុំបាទវិរៈបសុបសូក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយទៀតបាទ